Sanibonani wengane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. Ukhathazekile umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ngokwanda kwezigameko zokuhlasela koThisha emagcekeni esikole-ke okuyisihlava-ke esibonakala sanda. Lokhu-ke kulandela-ke isigameko esenzeke ngoLwesithathu ntambama eDonwood ePhantsani lapho kudutshulwe khona kwabulawa khona uthishanhloko waseDalani-ke primary school. Umuntu-ke ongaziwa-ke esemagcekeni esikole ube uthi uMnumzane Mthembu-ke oneminyaka engu-58 elingatholakalanga-ke igama lakhe udutshulwe kabili-ke ekhanda ngesikhathi-ke ekhuluma nonogada walesikole. Kuthiwa-ke uphuthunyiswe esibhedlela-ke seduze wafika waphelela khona. Okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni uMnumzane Muzi Mahlambi uzwase ukhathazeka-ke ngalesigameko. Ubuye ukuthi-ke othisha kumele-ke bazizwe baphephile-ke uma besesikoleni. Kubuka sengathi-ke kusekulwe lapha nokuhlasela izikole zethu. Kwenzeka-ke lesigameko nje umnyango usaphezu kodaba-ke lokuhlasela komhloli eqaphe ukubhalwa-ke kwezivivinyo khona-ke kulesonto. Sithi dudu-ke emndenini-ke kathishanhloko. Kubuhlungu-ke ukuthi-ke umuntu-ke aphume kwakhe-ke eyamsebenzini kodwa-ke ngabe esabuya. Lezi zigameko zishiya-ke uthisha nabafundi-ke bahlukumezekile baze-ke basabe-ke ukuya-ke esikoleni, kusho-ke uMahlambi. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uRobert-ke usiqinisekisile-ke isigameko. Amaphoyisa aseMarian Hill-ke aphenya icala lokubulawa-ke kukathishanhloko oneminyaka engu-58. Kube ukuthi-ke udutshulwe ekhanda-ke ngumbulali ongene emagcekeni esikole ngoLwesithathu-ke ntambama. Imbangela-ke yokubulawa kwakhe-ke kayikaziwa, kusho yena-ke laphana-ke lo okhulumela amaphoyisa. Isikole-ke iDilani sisiqinisekisile-ke isigameko njengoba-ke sikhiphe incwadi-ke yazisa abazali-ke ngokuhlehla kwezinye izinhlelo zesikole-ke ngenxa yaso-ke lesigameko. ULesine-ke ilanga libike kabanzi-ke ngokuhlaselwa kaMnumzane Shakeri Izeri ongumhloli-ke lapha nohlaseleke esemagcekeni esikole. Nakuso-ke lesigameko kwabiya ukuthi-ke ababulali-ke babaleka-ke nembangela-ke yokuhlaselwa kwakhe-ke kayikaziwa. Wengane wethu lezi ndaba-ke ezibuhlungu engithe ngakuthola zona mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli-ke yaku-YouTube. Ngabe uqala-ke ukubona ivideo noma ungena kule channel yethu ngicindezele usubscribe.